Hamwamstani Katembeyi ori umunya FDC yashobora abanyamakuru kwa kaniko keire habase kubaho injirizana hamwe nabihekera. President Museveni no yabari umushaka uko urambajya ngo baza Nairobi kutensa habwenshi babahekere cyo barwanda batabeta bakasitama ameza bakatensa nabo abantu bakamanya ngo abahekera bakanga na government yanjye abwenshi eturane bagaya government turanega yabahekera kandi abahekera baresera abantu bitu b'Abanyarwanda bafa bingi abo kubagaya cyo kurebera umuntu kurugaho ne brode narsho umudakika cyakita abana 22 abana aba very innocent ibintu birigirira ombenega by'abantu abaryo nyo government kabe ninjira ngo kweta abantu aba bakatensa nabo bakaba convincinga kayabira convincinga kone abo kantaka uraga ngo naba convincinga hakabe naho naba convincinga ko n'Abanyarwanda abo turi kwekera kwita n'Abanyarwanda hati Uganda niyo kufero tuferwe mu ngibiri iyo nojyango wito muhekera konka no wito Umunyarwanda no muhekera aje itaka no Umunyarwanda so government nyoni njabura ngo abantu abe kabene beta bazameza barebe shonga zabo turgo achi Uganda kuzo kurwana intaro kurgade 1 kinana mukaga kwasoro bwembezi up to now basimya kashatu na mushanju babaye barwanda bwembezi icyabaremise ningi we Paul Katwire umunya NRM yashobora ku obutekerezana oburi hagati yabe byo kwerinda hamwe n'Abanyarwanda bushemerwe bwonjoro tinkubasa kuja kwemereraho nkabura kusima UPDF hamwe na government y'NRM because the mango obusingye buruho kandi guza hano ari obusingye burumu itabantu bita baburijo kugira ngo abantu bakasese niba cooperating na security na politika na government bakamisaga bagame security babinforming ngo umusheka cyitomu arimo abantu abutakwetegereza because can't reba history stunga turebera ngo abantu bakamaze rebero bingayi biro muri kasese kandi bamwana hiki bakana bamanya ako abantu ababyekerabo utakagira ngo neza rozankayi zo muyigana abengine bari kankayi musheka byabebe so nkabenesha abantu bita baburijo wari umuntu mushaka cyaho utakumanya report to the police, report to the LC1, report to the army, report to the nomanya burumuri kapino bakwetanga ba police piso na bagiso na badiso iko one report so mwari abantu mutaka bamanya ruyare mutaka bikiza kuzubicoka byanyu mutaru reporting Michael Katurebe yayoreka okwatwaho n'ikikorwa cy'ikibireho bitanagira ngo akanu ko kire abibyo kwerinda bongere mu amani mwene nje no twikirizane kujanti emitima y'ubuzahambuki emine yongero mu yihanga twatatireho enkora yo kumanya nti omuntu whistleblower akwa as omuntu wabutoshi niwe kanwa kagambo utakazaga police the only contribution ina kwa sakola as security no kugira nti mbendi sure kuna be whistleblower nakora communication yazo mu ngaro nungi yakumwaje kandi nanyo waje communicatinga and protected in one way or the other nuza ko analysis muzo kureba from the statements zo munizija uzo kureba kuri bagira ngo abantu abo bashimye ko bamazira kiro mu ihanga ejo cyose ngabo n'abakigamba n'Abanyarwanda. Now the question should be abwenche abashiteka tekireho batachi reporting omutime bibiri necessary kirimo kasese but how sure are we ntipatse zina ziri safe nishaba government generally kugira empowering omuntu wabutosha abukwa nuko ko were yawo abo twange twikirizane omusirikare taraze buri cyaro cyona house to house UPDF for the mune kumihanga ergekerezeho kutukora akwegerezeho kutukuma kunga tureka loophole keje ko kwijemu kandi kwereka what are the missing gaps. The best way of fighting government empowering omuntu waburijo empowering by leaders at the village level kujanti babase collecting information at ease oshanga na leader tikumukarubirira kujanti kuya information on bantu kugira ngo ihe government kunga hacu hejo gap
tushiriye mbuzo buhaho ebintu bijaho wanyuma y'abahekera ba ADF kutahirira ishomeri ya Rubiri Senior Secondary School omuri Kasese bakita abantu abakurengana na babiri Omakura gandi